شعبية تميدهم وحتى تميدهم مودو أي ملكتنا أي مسمارهم زس أوكي تتأميرهم جين قد محزي أب تجري متيم دفيرهم يعني راتات عنده مستدفرهم أب تجري أب إرتراقنا تدخلنا كيتولنا حدرا بسمي حدرا بالكولي دلي أبي أحمد إن إساياسن كم فيهم جزء زابيلو كم زبقى من قب داره مبرار دمس عنا تفطر خوين وزبها الدار فيناي الأزر نعهم يا حوحار مبرار دمس على من قب هالوا يزول عينتكم وخصهم عطر يزلكم تيلا نسوهم بقى ناي حاسوت فابريكا نوسوهم ختدحنو اتسرقهم ورقن اتسرقهم جنزبن خميجركم ختولعوا خمانسي كالكوليشن زي تقولوا ختولعوا زي خالكم بقى بفرحن قال ملن بقى خويناتي ولع مون حنا طيلنا حردنا خنبلعهم تلو زلكم اي خونني كم يلني كتدرب ترى يزلك قدانا يكونني يلا ازي زغوروا زلو ناي صمدو صغيركم نغزيها بوتراي مجمرة إساياس أفوركي بفاركيتا بلعي يفلق 34 عامت بيدي زبلع نير بفاركيتا سقانا يزم صمدو زبها بسبات ندانا قصخوا العميو نمنتاي دنقرنام أول سعيد زوال زراخ دقمي أمس سوري أو عين هالتان دانا قرقو يدولي خايا ميلو اتم دانا قرقو أو الخا تدولي أجنداس خطوة مسنابا خاختم تعمل لك هايلو كافتم دونا قرن نبعال ستالين هايلا دادابيت وات ايفر كالعود سبات كورا خورخ علو ازي ام كان زناي خاورو مدامقي موعا وقت الدونا قريب انا يكون كوني لكم او سعيد بعلي لكم يو بقى لكم انا يكون كوني لكم بقى انا تذكر كطرح خمر كم زي لكم باراي مخانكم تقوم بحث مخانكم ناي ركاشات مخانكم اندا دكره اول سعيد اندا صرفه اندا وارده جوز يصربكم اندا وارده اندا ناشوكم مالتيو جوز اخيدكم تسوقدوا بقى زي سلازي ازي ناي صمددو قالملدا نعنا ولا حنت يقدسناني تصمدو حزب إيرتران حزب تግራይን ንሶም يتጻምدون ንሶም يتباسون ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣካይዳ ሕግ ተፈጥሮ ኣለዎ ቅድሚ ሕጂ حوات نيرنا حجون حوات لنا حونة حزب إيرتران حزب تግራይን كقصلي بنايني بعد سرقة عمستي بدم يدكم بدم زتجمالغا نحزب إيرترا بتيونكم نحزب تግራይ بليعكم نحزب إثيوبيا زحسوكم نحزب إثيوبيا معات ነገር ክትገብሩ ፈትيونكم ኣይተሳኻዕልኩም من خاب ኣዲስ ኣበባ ጻራሪጎም ወጽምኩም ኦሮሞ ሕጂ ኣብ መቐለ ኮይንካ ኦሮሞ ለሕሚዩ ኦሮሞ ዳጎይታ ከምበር ንጉስካ مغلق واتيكا بزي بانك بزي قلملن فيستان غحي زي بلكا مهاتم خمالة اي بلكا ويو مهاتم رسع اي بلكا ما خلعاتي خا كيف زعب وردت انتاي اللو حجيني اورومس بينا مورالكا اخبات زارب اورومسي نقوس كايو اورومسي نسغا ناتكا بعراي احديقو بعد خم تحرس غيرو نسو بتراكتر زحرس اب إسران حدن كفله زمن جغاي اورومس بهال نو اورومو محبرسب حاسبو عدو زي المعزلو خماخاتم أب عطرانن أو زموان أو مشرماتن أو مسراقن أو مقحال زي كونسي نما حوارسو بقى تصبغ من نواورو قدفو ولا بدعرين توريا قدا يكونن نسقون كان واردكم تسقيلكم نهزبي تتقمو دايبكم نهزبي تتقمو واردكم نهزبي تتقمو تاينا بقى نفسكم كمان يتقمو لكم حجي نهزب هارو مع عسل تقزي خطتم كفوا بعلهم خطم لعيكم تدالي زلكم كم زي نهو بوبو بيلو تمتعيكا حماغي نيزو أورومو خطتن كفو ناو أورومو ناو عفار قلت أنت ما يدلي كان تقراوي نفسخا أمين كالك نفسخا سي وغيسكا أوكي زخد كوا من قد أي تخكل النيرون تيراح قبر علني أوكي توم تقلعتنا أو اشتغل له مزيئهم كميجيرنا نزيئهم بالناس مسكالة محاورسب تسمع معنا وخنسرح إلكا ما يستا كساب حجة أبسخران نايدم من تأشمو أي تزاور أذناي كل تشحن 10 سنين داتا ملسكا امبار تقادلاي أنا دي سابا قدريه أديس أبابا زخانة شفراريت امبرتا قادالاي بقى تقراوي زبال أب سعسعيد طرح كم زترف يفلت أنا أب سعسعيد طرحي تقراوي انتي الكاب سعسعيد الله أب سلطان يلا أب هاقر يلا بكل يلا ويدا الله أب سعسعيد الله أب زخانة سعسعيد نايم تشكر كار سعسعيد كنت روح بيغا تقراوي مالتو كم كل نقر بادوز قبركا سب محبرسب كتدلقوا يزلك ويوم تنقرأ زي بهالكم خوينو حسادات تبانات سلازخونكم منبر بقى أنا تزيجير يا خالي سن تجير ودمكم عينكم سلازم الانبر بقى روي زخون لو طالو تجيري بقى أبي سران شو عتنا عمت زي يوركم أو شو دشتا حمشتا عمت ما حد نقدر تغير الدساق دفو خالي كتماتات بقى إذا خا كتدلقوا بقى سو تينكيو زي تصبغ نقريو إذا خا دخمة تقولنيو
إلكا نسبت وقصن تدقفون نسخون خاتشفن إثيوبيا تبهال قدامي مرجعنا إثيوبيا كالاي مرجعنا إثيوبيا سالساي مرجعنا إثيوبيا من يبل نيرو عالم قورو هدي لنا نيرو حجة خانتا يقولنا له ننبع جنرال كم فقع إثيوبيا كم يجي رخا يقولنا له زو سرقون تأثير دي كونكريت كو أثرات نيرا إثيوبيا أثرات نسرق أيت محرنة إثيوبيا قرقب بجعلي قفتر جيرا متى كسام سودان كادم كيدو قرقب قليتو أتياتو حجي تأثير كم استفتح خال تقرأ يكون كم عفان وإثيوبيا تدلينا أنا وايتد نسخة كان إثيوبيا زي تدلي سرقي نسخة تخمرهم بحيلاتات إثيوبيا زي تدليوا سرقتي عمستي شوفاتو نسخهم إثيوبيا زي تدليوا مش إثيوبيا نعهم زي تدليكم نسخهم ما أيكون عند إثيوبيا عدي سبعة نمسح بيمل غير وز سبعيسو أبي بيمل نمتصدو تن رئي من يزي نايحوحات تواتبك እነዚህ ቢሞት ይቆሽሻል ሀገር እንጂ ምን ይሆናል ኮም ገረና ሰኩምሎ ታሪክ አልባታት ታሪክ ዘይብልኩም ምንም ነገር ማለት ነው ስለዚህ አይኮን እንደና ኢትዮጵያ ክትምለሱ ዋሲ ነዲስ አበባ ክትመጹ ከማን ቢኢሜል ሓቲትኩም ናብ ንበዓል እዚ ባንዳልኩም تصرفوا ዝነበርኩም ንመንሽሙ ንኣታክልት ነጋ ኣታ ኣነዚ ማማት ሙትሓደ ግዜ ኮ ናይ ትግራዋይ ስብእና ስለዝሕዘኒ ኣብ ሶሻል ሚድያ እምበር ኣብ ሶሻል ሚድያ ከመይ ገይረኸም ዋርዶም ገለ ስለዝብል እምበር فيديو تاتريو يزلوكم زلوك عند أبراهام بلاي دورة إندام كلا لي خو كله ظلمونا لما تاتريو تجاروا تحفروا ني أتاكلتي هاي السلاسة انتينا بلخم تصحفوا دورة إن تاتريو تحفروا نفس كلها وردت الحسرة الزمان وردكها أبلع لي يرخص من تين تحت تورد ها أنا بتعمل صغير من نجار أزي بك أنا زقود داير سوسة زفوت تصير كريا كله حفري لك كندوم أنا كمان استمالسي نتاي تبعت بهال عدن دات عرفكو أنا رجالسي زخانة جزء خمسة نعمل كنير كتيلهم زخانة ساس سقطت تبلني حفر معته هو تيلا متجاجي ما جاجي ما أنتم ساعات يخن قبر قليل إزجد فا شلل الزلا مالتي هناتو تمالي بس تجاجي ملكع نتاي تبعت بهال نخت ألا باسبورتنا يتبعت سكي من داخل خون كله خدهم قرا زولنا تايم عند سو من نادمت كده هقي تقبر تورد መናገር እንችላለን تورد هقي كذا ታውቃለና እዚህ ዛሬ ስለመጣህ ነው እኔ تورد يوا ማውረዳት اوكي اورد يا تحت تصنع ما مسود اخذ يبقى سو انحنا اتدن قرنانا كدان زي تخدين كلخاس زو كدان زي فوتو እንዳበል ካሲ وموصي عند الكاسب استراحة مالتي استراحة خطونا خطرين كاين كله خاصة إذا الرداد عزي قدم حجي نعاتهم بزت عمام نعاتهم بزخيرهم نعاتهم نفسلت أنا بزمل سم بروباغندا حاتيتهم ناس الزخانة حجي وقام أقوينا هنا إلا مننا أنت باي ذا واي لعلي حوحات ني أورموز تدبروا اللي تقوم بحلي إلا نيو لعلي حوحات نمحرز تقوم بحلي إلا نيو لعلي حوحات نعثر زقلقلو إلا نيو حنت معلتي حوحات زبها البارتي نهزب تقرأ قلقلو يفلتونا يكالوت محاورسبنا يكالوت بيرسب كن باريعيو زفلتيو مغنياتنا متى بزنكم يفرحيهم ببوليتيكا عامين ورمن بقى بنتي بمتبار سلازخد تبار بوليتيكا بقى عفر كوري انتيلو رداتاي هو قال خمستيلو قال هو اورمو كم كوري انتيلو مالتيو بقى رايهم تمالي ماريخنا يوم زنور على البرهان جلا حجي بقى دما تا فيديو زاور وانا وتاقزعنا اولو خلينا نقرأكم إذن ورا تاريخهم بروباغندا ونخون غني عين فلتنا مغنات حصوتيهم لكم ما يناتاتكم ما تقررتم غانكم سبع عين نظر أنا يحق سلازلو تمالي ماريخنا يو إتلك حفر زقبون دو إتم حجي تقاروينا بهالتوك حفر قبون تمالي ماريخهم زمتو وسل حجة وقرخ سقدو خلو كسان حجة بتقرأينا برهانو جلا زايدو والفطور تقراواي زم سب سلطان يلان أب أقرو يمزودكو وينا جلاواي نجلا برهانو ويا كندي قلا يلونيرم تحفر طرح بقى أنا تقرويت مخاني زي سقطة زقلنا ننكلو نتتمالي ماريخنا يرو غيرنا ينابلو زحسونا زنور بروباغندا زمول زنانو جلاواي بقى من بعد دبرتين زوم عبيت سبسلطان زنورو تقراي بقى عبيت غيرنا على حسهم زنبرنا خلاي زي حشو مالتي انا يزعلن بايزوي انا سي عاويم طبو غيرن ان بعد دبرتين غلسي ميت غزيس يولطم انا بقى كبريس يفلط واي بقى انا اجيت مالي مسنا ኢትዮጵያ ሽግርና ይርና ኦኬ ግን ክንድ ዝናያቶም እንዳخدو ግን አይጉም بحنا ይልحسن بقى ጾሪት ትግራዋይት ኮይና ፕሮቶኮል ይحلየ ኢትዮጵያዊት ሙኻነ ከዓ አረጋግጸ ይነብር ማለት እዩ ካውዝ ተረፈ ግን ንንበዓል እዚ ሕጅ በቃ አምቡር ዝብሉ ዘለው
ናብ ሻዕብያ ዘኸዶም ከዓ ጁላ ገጽ ኸደይዎም እዩ ካሊእ ትርጉም የብሉን ጁላ ኣብዎም በቃ ጁላ ገጽ ምስ ኸሎም እንደው ንሱ እንታይ ኢሉ በቃ ተማሪኻ ገለ ኢሎም እቲ ቪድዮ ከምፅሉ ከለዉ እንታይ ይመስሎ እንታይ ልሱ እኮ ናትና ዓቕልሲ ካባና ተምሃሩ ትማሊ ማሪኽናዮም ዝበልኩም ናሲ ሕጂ ገዛእትኹም ኢና ናይ ትማሊ ዘይኮነሲ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ንኩሉ ህዝቢ ግልፂ እዩ ኢሎሞ ተረዲእኩም እዚ ካልኩሌሽን ዝበሃል እዞም ሓሸውቲ መዳኸርቲ ግን ማሪኽና እንዳበሉ ከምዚ ጌርና እንዳበሉ ጃጅ ክገብርዎም ይውዕሉ ኣብ እግሮም ከዓ እንዳሰገዱ ትማልን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንባዕሉ እዚ ስርዓት ሻዕብያ እንዳበሉ ከምዘይ ሰብድሉ ዝነበሩ ሕጂ ብዘይ ምንም ሸንጋሊ ብዘይ ምንም ዓራቂ ብዘይ ምንም ኣብ መንጎኛ ብዘይ ሁሉ ነገር እየ ዝብለኩም ዘለኹ ማንም በቃ ማንም ከምዚ ቆጢሮም ዘይፈልጥ ንዘም ተጋሩ ሲ ተገብርሎ ይኸድሎ ከይዶም ስታብልዎ ኣሎ ወይ ወይ እሱ ዋይ በዓልካ ፈጢርካ እና በዓልካ ጥፈእና ወይ ኣብይማ ብጠሊብና እኮ በቃ ብኢመል ኣዲስ ኣበባ እኮ ኢልና ይብልዎ ኣለዉ ሰዋት እዚ ውርደት እዚ መን ኣምፂልካ 50 ቤልስ ደሓን ኣሜሪካ ተሃቦ ምስ ክርስቶስካ ከመይ ገይሩ ክራኸብ ማለት እዩ ዋይ ዘይመስል ገለ ኢልካ ትወናወነሉ ናይ ሕወሓት ፖለቲካ ኸ ብእግሩ ናበይ ይኸይድ ንሪዕ ኣይኸይድ በእግሩ ናበይ ይኸይድ ምሳዋ ይኸይድ በቃ እንደ አንድ ሰው ብቻ መናገር የለበትም እዚህ ሶሻል በቃ ንሕና ፅንቕ ኢልና ዘሎ እግረኛ ዝኾነ ፖለቲሻን ምርር ኢልና ካብኡ ከይዱ ኸይዱ ሕወሓት ፕሮፓጋንዳ ገይሩ እንተልካይስ ናበይ ሰሪሑ ተልካይስ ኣስመራ ኣትዩ በበይ ገይሩ በቃ ብራማ ገይሩ ብራማ ከፊቱስ ብመኪና ገይሩ ኸይዱ ወላት ፕሮፓጋንዳ እውን ኮይ ዋጋ ዘይብሉ ቢያንስስ ቁር ዋጋ ዘለዎ ገለ ተዝገብሩ ወዝስ ኦኬ ፅቡቅ ሰማዕናዮ ነርና መሓሸሽና ኣለዎም ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣይራኸበ ንስኹም እግረኛታት 17 ዓመት ተዋጊና ተጋዲድና ዶ ቁንጣ ስረ ገበርና ገለ ገበርና ብታንቲ ጌርና ተዋጋዕና ዶ ኣዲስ ኣበባ ኣተና የለይ እሱ ነበረ ኮይኑ እዩ ሕዚ ካሊእ እዩ እዚ መተዓሻሸይኹም ትነግሩና ኣነውርኹም ዝኻልኦት ማሕበረሰብ ዳውን ላገበርኹም ዓርስኹም ሓፍቲ ገብሩሉ ፕሮፓጋንዳ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ብዛ ሞባይል ተች ሞባይል ለዛም ብዙሕ ነገር ብዙሕ ቅርሺ ለይትወደስ ብዚኣ ዝተኸርሺትኩም ኢኹም ሓሸውቲ ምዃንኹም መዳነገርቲ ምዃንኹም ሰራቕቲ ምዃንኹም ማዓት ነገር ምዃንኹም ማለት እዩ ስለዚ ኣንሕና ለኣኻቱም ሃም ታይስቡ ሓሲብናኩም ኣይንፈልጢ ተፃመዱ ኣይምልከተና ይምስማድኹም ዝሰኦኬ ተፃሚድኹም ግን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ትግራይ መጥዮም ደፊሮምና እያ ነይራታት እንዶ ምስ ተደፈርኩም ኣብ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ከይድና ተደፊርና ከይትብሉና ሓደራ ብሰማይ ሓደራ ብምድር ክብል ይደሊ ሶ ቴንክ ዩ ክሰምዓክ ቢ እኔ አንድ ነገር የምናገረው ነገር አለ ቢኮዝ እችል ብዙ ጊዜ ስትናገር ሰማት ምንድነው የፉክክር እና የአልባልታ በቃ ቤዝ የሆነ ነገር ንግግሮችን አትናገርም ሲጀመር ኢትዮጵያዊ መሆንሽን ከሆንሽ ራስሽን ተገንጠለሽ መሄድ ኢትዮጵያዊ መሆን ትችላለሽ ተጋሩ በልቦናቸው አገር ሆኜ እወጣለሁ ካለና መሰስብ እወጣለሁ ካለ መብቱ ነው መስረቅ ደግሞ ካለባቸው ደግሞ ይስረቁ ምን አገባሽ ተጋሩ ናቸው እንኳን እነሱ ብልጽግናም እየዘረፈ ነው አገሩ ኤምቲ ያደረገው ነው አገሩ እየሸጠው ነው ያለው ግን ጭንቅላትሽን ስለሸጠው ስለደፈነው ኢትዮጵያዊነትሽን የምትገልጪው በጌታቸው ረዳ ደጋፊነት ነው እንጂ በራስሽ ሐሳብ አይደለም የምትሄጂው ጌታቸው ረዳ ብሏል ከርሽን ጥማጥ ነው ቁጡ ሶሻል ሚዲያ ላይ ትናንትና በዛ ጆኖሳይድ በፈጸመብን አንት በፈጸመብን ጆኖሳይድ በፈጸመ ላይ በፋና መጥቶ ሲገልጽልን ህዝባችንን እንደ ህዝብ ጦርነት እንደሚፈልግ ቲፒኤልኤፍ አይደለም ሚሚ እየተቆራረጠ በማለት አትግቢ ለማማራጭ ካለሽ ሌላ ሞክሪ የተመረሳለሽ አደጋ ላይ ነው ያለሽው ኔትወርክሽ አደጋ ላይ ነው ኢንተርኔትሽ እየሰማ ነው አሁን አስተካክየዋል አሁን ይሰማል አሁን ይሰማል በቃ ተወሱ ይሰማል አይደል እሺ ድምፁ ቀንሽ ስለነበረ ነው ሶሪ ጌታቸው ረዳ እሷ በጌታቸው ረዳ ደጋፊነት ነው እንጂ ያዛት አዶም አባውት የሷ ሐሳብ የሚገዛም የሚሸጥም አይደለም ቢኮዝ አስተሳሰቧ አልባልታ ነው ልክ እንደ ጌታቸው ረዳ አልባልታ ነው ቤዝ የሆነ ነገር አይደለም በሰዎች ላይ ወንጀል ነው የምታመጣው ወንጀል ብቻ ነው የምታወራው
እንዴት ብዬ ነው ራሴ ፖለቲካ አይዲዮሎጂ አምጥቼ ህዝቤ ከህዝቤ ጋር መታረቅ የምችለው? ከቲፒኤልኤፍ ሐሳብ በላይ አምጥቼ ከህዝቤ ጋር አስታውቄ ለህዝብ የሚጠቅም ጥቅም የሚያጋጭ ሳይሆን ህዝብ ለህዝብ የሚያጋጭ ሳይሆን እርስ በራስ የሚከፋፍል ሳይሆን በአውራጃ የሚከፋፈል ሐሳብ ሳይሆን አምጥተ ቲፒኤልኤፍ ይሄንን አልሰራልህም እኔ ይሄንን እንሰራልሃለሁ ብለ ፖለቲካ አምጥተ እዚህ ጋር ትሸጣል። የእሷ ግን መሸጥ ልክ የቆሰለ አህያ ትሆና ስለመጣች ልክ እንደ ጌታቸው ረዳ መታ ምንድነው እያለች ነው ያለችው? ቲፒኤልኤፍ ሰረቀ፣ እንትና ሰረቀ። ይስረቁ፣ ተጋሩ ናቸው ይስረቁ። እንኳን እነሱ ብልጽግና እየዘረፈ እየሸጠ አገሩን ነው ያለው፣ ኤምቲ እያደረገ ነው ያለው። ስለሆነ ሰርተው እኮ ነው ሰርተው 27 ሰርተው ያሳዩን። ምን ነበራትና ኢትዮጵያ ምንድነው የምታወሪው? ምንድነው የምታወሪው? እኔ በእውነቴ ነው ትግራይ ደርሼ ከመጣሁ በኋላ በጣም ብዙ ነገር የተረጋጋሁት ነገር አለ። ትግራይ ላይ ያለው ህዝብ ሰላም ፍለጋ ከማንም ጋር መኖር እንደሚችሉ እኔን እዚህ ጋር ቋንቋ አትችይም እያላችሁ ነው አይደል? ትግራይ ውስጥ ግን ስሄድ ግን ቋንቋ አትችይም አላሉ። አማርቴ ነይ ቁጭ በይ። በጀመሪያ ለእኔ ነበር የሚያስተናግዱኝ ያላቸው ሪስፔክቲንግ። እዚህ እንደምትኩልኩላ ጠቅላላ በርገርስ በላተኛ መተ እንደምታወራው እንደምታስታውቀው አይደለም ሶሻል ሚዲያ ላይ። እዚህ ጋር እሷ አሁን ምን ያህል ርቀት እንደሌላት የምታስቡት የተጋሩን እንደ ተጋሩ ሆነው ሌቦች ናቸው እያለች ለጠላት አሳልፋ የምትሰጥ እንዴት በቃ ይሄ ጠላት ተጠቃሚ ሆኖ ጦርነት እንዲመጣ ጦርነት ሲመጣ ደግሞ እንደ ተጋሩ ነው እንጂ ምንጠፋው እንደ ግለሰብ አይደለም ለቅሞ የሚጨርሰው ገባ። እሷ ግን አስተሳሰቧ አጭር አስተሳሰብ ስለሆነ ያሁን ጦርነት የሚያመጣው በተጋሩ አንደበት እየተላወሰ በነ ዳንኤል ክብረት ሲነገር የነበረውን በተጋሩ አንደበት አንድ እሷ ቆንጆ ናት። ግን የኔ የእሷ ምንም የሚገዛትም ያለ አይመስለኝም። እንደ እብድም ስለሆነ የሚያዋት ብዙ ጊዜ ምክንያቱም አፋር ነኝ ስትልስ ነበረ። አሁን ደግሞ የሚገለባበት ሐሳብ ነው ያላት። አልባልታ ነው የምታወራው። ዝም በል እኔ ስናገር አትግባ። አስወጣው እሷ ስንት ሰዓት ስታወራ ዝም ብለህ እንዴ? እኔ እሷ ስንት ሰዓት ነው ስታወራ የነበረችው? ያቅለሸልሻል ነው። ቆይ ባልገዛ ዝም በል። ያቅለሸልሻችኋል። አቅም የላችሁም። እንደውም እዚህ ልጅ ጋር ስለመጣው በደንብ መናገር ቻልኩ እንጂ እናንተ ጋማ አሽቀንጥራችሁ ነው የምታስወጡ። ምክንያቱም ካላንተ ሐሳብ ማንንም መቀበል አቅም ስለሌለ ፖለቲካ ምን እንደሆነ መጣመሩ የህዝብ ትግራይ ከኤርትራ ጋር መጣመዱ ግዴታ ነው። ከኋላ የሚወጋውን ሰው ማትረፍ አለበት። ውጊያ አይኖርም። ዘላንበሳን መመለስ አለበት። ካለ ውጊያ መንሰ ትግራይ ዋጋ ሳይከፍል ዋጋ ከፍሎ ሳይሆን በስምምነት በፍቅር አምጥቶ ምን እንደምንሰራ እናሳያችኋለን። አቸኩሉ። ለጠላት አትሽለጥለጡ። ብልጽግና ይሄዳል ነው ከእግዚአብሔር ጋር ነው የሚገናኘው። ኧረ እዛው ያስቀረው። ከዛ በኋላ ታይዋለሽ። ግን የሚገርመኝ ነገር ግን ኦሮሞ በእናንተ በእናንተ መሸጥ የተጋሩን ህልውና መሸጥ እንደ ተጋሩ እንኳን ሰከን ብለን የምናስብ ብንሆን ሁለታችንን ሰሜናዊያኖች አፋጅቶ ከጎረቤት አፋጅቶ ከብረት ጋር እየታገልን እንድንኖር የብልጽግና የፈቀደልሽን አንቺ እዚህ ጋር መተሽ የተጋሩን ትግል ልታሳንሹ የምትችይበት አቅም የለሽም። ይህንን ማወቅ አለብሽ። የብሽሽቅ ነው የምታወሪ፣ የህልክ ነው የምታወሪ። ለምን ጌታቸው ረዳ በስልጣን ላይ ለምን አልተቀመጠም? ጌታቸው ረዳ እኮ አሁን ገረዶ ነው እንደማንኛውም ሰው መጥቶልሻል። እንደውም አሁን ከጌታቸው ረዳና ከዳንኤል ክብረት ብትባይ ዳንኤል ክብረት ነው ብልጽግና የሚወደው። ለምን? ይሄን ተጠቅሞ ነገር ስለሚተፋው እንደ ሸንኮራ። ያ ነው ዳስ ዘ ፖይንት። አዲስ አበባ መተሽ ወሬውን ብትሰሚ አእምሮሽ ተቀይሮ እንደ ተጋሩ መቆም አለብኝ ብለሽ ነው በረም ታስቢ። ከጦርነቱ በፊት እኮ ብልጽግና ያዡ በእናትሽ ብልጽግና እኮ
ልንገርሽ የተሰራሽ ዊግ እኮ too expensive if you want you have to ለቤተሰቦችሽ መርዳት ለህዝብ ትግራይ መርዳት ከፈለግሽ ህዝብ ትግራይን ሄደሽ እዛ ቁጭ አድርገሽ ትረጂ ነበር እኮ ለዛ እኮ ነው እኮ ብልጽግና የቀለበሽ ስለተቀመጥሽ እኮ ነው አዲስ አበባ የተቀመጥሽ እንደገና እኔን አንቺ ትግራይን አታቂ ምናምን ብላ ቤተሰብ አለኝ ፋሚሊዎች አሉኝ ገብቶሻል ስለ አንቺ አውራጃ ማውራጃ አይደለም መከፋፈለው 3 አውራጃዎችን እየከፋፈልሽ ነው ያለሽ እንደ ክልል ለመውጣት ትፈልጊያለሽ ምታውሪውን ራሱ አገን አንድ አይነት ቃላቶች ብልጽግና ትናንትና አስሮት የለቀቀው በፍሪደም በፍሪ ምንም ክስ ያላደረገ ሰውዬ ተፈቶ የመጣውን ሰውዬ ዛሬ ደግሞ በሌብነት አንቺ ስትከሹ ያ ብልጽግና ቁማሩን የተጫወተበትን ያህል እውነቱን እያወጣ ብልጽግና እንደ ጦርነት ለማምጣት ትግራይ ውስጥ እንደ ፖለቲካ ሰርቶ በእውነቱ በወጣበት ሰዓት እኔ እኮ እናንተ ስትፍጨረጨሩ የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ አክቱ ባለበት ሰዓት ላይ ቁማር በተበላበት ሰዓት ላይ እናንተ እንዲሰራራ የምታደርጉ እኔ ከብልጽግና በላይ ነኝ ብልጽግና ቅዱስ ነኝ እና ሻዕቢያና ቲፒኤልኤፍ ወንጀለኞች ናቸው እንደዚህ ነው የሚያደርጉት የ66ቱን ተረት አታውሪብን እኛ አሁን በ4 አመት ውስጥ ያለውን ጊዜ ያለውን ሲቹዌሽን ህዝባችን ሰላም ስለሚፈልግ ከህዝባችን ጋር ከጎረቤት ጋር ሆነ ከየትኛውም ከአማራ ጋር ከአፋር ጋር ከሱዳን ጋር ከየትኛውም ብልጽግና ሲሰራ አንተ ግን ማለት ነው አትናገሪ በእናትሽ አትናገሪ አንዴ ተይመስል ካሮዜክ እዚ አኔ ሚሜና ነው ጋለና ወደ خلتهم አይተውጋለሁም ሰው በቪዲዮ ተጻሞ ነው ጋር አልወጣ ለምን መውጣት ማፈል ለአንቺ ብዬ ለመውጣት አንቺ ለመውጣት ወይ ሰሜን ለሰለስ ስለውጓ ምን አናገርሽ አልወጣም ስለመልኩ ታዲያ ስለመልኩ መናገር ታየዋ ሐሳቤን ግጁ ስለመልኩ መናገር ታየው ስለመልኩ አሁን ሐሳብ አይደለም እያወራሽ ያለሽው ነውረዴ ሐሳብ አይደለም እያወራሽ ያለሽው ምስመነው መልክ علي በቃ ኖ አይደለም ስለመልክ ማውራት ከጀመረሽ ፖለቲካ ታልክ ነው አይደለም ስለመልክ ለማውራት ፈልጌ አይደለም እዚህ ሳትናገሩና ሐላፍነት ተወስደሉ ምን ጓልመን ሙኻና ክፈልጣ አነ ገጸገትሬ ለውገለሁ ኦኬ ሰበይቲ ተቆይና ሐሳባ አትችለጥለጥ አንቺም ደሞ ልንገርሽ አንቺ ስላልሽ ሐሳቤን አይደለም የምትፈልጊው ሐሳቤን ነው የምትፈልጊው ሐሳብ ሻር ለምፈልገው ሐሳብ አይተደይዋ ገጻ ላይ ትገልጽ ተቆይና ታህት ታብታብ ትግበር ምሳያ እኛም ተራ ይደርስ ጓዛ ያልክ ነሽ ይተውጣ ሮሴክ እዛ ሰብዚአ አውል ሆነ አሁን ገዛት አታክት ጌራት እናገርላ ምሳያ አታክት ጌራት እናገርላ ገጻም ገሊጻም ይናገሩ ናህወሓት ደገፍቲ መጀመሪያ ካብ ገጽሁም የልጅምር ገጽሁም ከፈቱ ንዑ አነ ኩግጦም የሉለኩም ለኹ አይትምጽዩ ለኹይ ገጽሁም ገሊጽኩም ግን ንዑ ገጽ ላይ ገለሰ ጓራያ ምስ ጓራያ ከውግዕየ ምስ ጓራያ ሐሳብ አይምልከተኩም ኦኬ ገጽሁም ገለጽ ሚምሻት ብለኺ ዝም ብለሽ ማውራት እንደሩጫ መሄድ ሳይሆን ፊትሽን ገልጠሽ ነይ አንቺ ሴት ኮነሽ የፈለግሽው ቦታ አዲስ አበባ ካለሽ አዲስ አበባ ነው ያለሁት ፊት ለፊት መገናኘት እንችላለን ችግር የለብኝም አንቺ ማትፈሪ ከሆነ ትክክለኛ ስሜትሽ ያራሽ ከሆነ ፊት ለፊት መገናኘት እንችላለን